priča Jelena Đorđević-Popović. U Sremu, u opštini Irig, na južnoj strani Fruške gore, u nacionalnom parku Fruška gora, nalazi se Banja Vrdnik. I kažu da ovde ponajviše dolaze turisti iz Rusije i Izraela, pa onda ljubitelji lepe prirode i termalnih voda iz regiona. A inače, termalne vode ovde su otkrili rudari, jer ovo je nekada bio rudnički kraj, i oni su ustanovili da su lekovite. Za razvoj Vrdnika od najveće važnosti bilo je otkrivanje nalazišta mrkog uglja i početak njegove eksploatacije 1804. godine. Još 30. godina prošlog veka začeta je zdravstvena delatnost u Vrdniku, kada je termalna voda prodrla u južni deo rudnika. Tada su i udareni temelji zdravstvenog i banjskog turizma u ovom kraju. Banja Vrdnik se nalazi dakle u samom srcu Fruške gore, na južnim obroncima. Blagotvorno dejstvo vode povoljno utiče pre svega na koštano-zglobni sistem, na reumatske tegobe i ono poboljšava zarastanje rana, odnosno pospešuje epitelizaciju. Ova banja se dakle svrstava u red vazdušnih banja. Odlikuje naravno čist vazduh. Imamo dosta tih pešačkih staza koje naši gosti naročito vole, to su staze zdravlja. Što se tiče nekih kulturnih sadržaja, imamo 17 aktivnih manastira. Svakako bi spomenula manastir Ravanicu, koji se nalazi ovde u centru Vrdnika. To je manastir iz 15. veka i on je čuven po tome što je dugo čuvao mošti Lazara Hrebeljanovića. Sa razvojem, naravno, turističke infrastrukture, otvaranjem hotela, sve veći broj turista dolazi i evo, želim ovom prilikom da pozovem sve ljude da dođu i da se uvere u lepotu Banje Vrdnik i naravno da budu naši gosti.